Untumi Kennedy versus the vice president, and then you name it. Of course, Alan also withdrawing, and then say I can't want someone. Oshe nyama ekoso or party nimu in the lead up to a year November 4 noa. After November 4 mu bitimi aka ho abom akofesi December 7 2024. Yo wele said them commercial sentimentia for na mentia mpesua so tano so north later area. Na me say amanfo ehumi poster anti omunim se meba na mema. O say assemblyman okobio. Say jinimpa. Yo eya bra ye program your electoral area in focus. Ye share assembly incumbent no adwuma waye nti mema ye friend say team no no wakasa no aba nti omuhwe manim na me adoma mesa aba na menche team akuto ene usofri akuto mtia kwada so constituency for ne Ashanti region party ni na enka bom betimi aba but ejina ne ma bi so sebe ye ko abato ni wie na obi etimi ne fan a esisi bia mam intentie bia mamu a minyi ni said basa bia beba already you are aligned woko na kwa woko no say last time me ni menua therefore bi sia na me ka bibi say party mra na enipa bi de twitwiri fom na party mpanifo so aye nhwe ha ma ne course no amwa ene me te say you are chi mensa ka bibi say stay ye ne align kasa na on samra back but already hono so ayamfumu so bi am say nani ma no ho so because ona we leader parliamentary leader at the same time o Ashanti region o chairman ne chairman wuntumi entinka anya hwe BBC a timensa de udini no muduro no ka bitima gine mu aka because Ken or your MP and a we leader enti akwan bi so no obitima ka oba Ashanti region so a nemu party ni share mra say ukra position a openly you cannot declare no omato atwene baabi Mensa himself e declare it is men fan say ura Ken de kra na enye da wo ka kra na teacher for because wo di ni baabi a wugina nemu se o man koye sa declaration no nka sansense mu na nka ebitwam memi hun say ebitima kan ho abom nemu this election na ye be kɔ no bibia ifiri mfe ema do be lusu no be hun sa ampa delegates na decide do be wen so ampa ma ye adwumaden na ma wen se ko basa o kan nipa na boma umre no mse ko basa nipa wo mnasepo ti se de iru aboache ja ko kan ye no un sa line de wa kana se moko but said de na ja ko kan wo nipa no bebere wo mu a wo no won kasa o yeso okra wo hunu asana no obu na ni chi woko ni baby but senka bon so ama me I can tell you say breaking the 80 no ye be kan ya no kwa because 2000 NPP near lucky bibia even resources enema e de be campaign na ne more than pa but because na enka bom ho nti no hwe victory ne ba fe kama 2007 tama ye mra so se need ye eno nsensem saa ne ma ye so no position pine ye kototwene ye 2012 2016 you who say NDC for so the same thing almost twitwi nenti twitwa ne ade eno musu je mu a ye san be fire you see ya several 2 terms almost ye awie the air cost party ni mo no ubisa se panimu bi ani party ni mana empanimfo mu pa bempanimfo na be ka asem na take stand omobu party mla no so na nipa mi di ne ho yawo ye hia me nua keto akodua asante de hye eni edina eni aho fama o de sha ase no se na tabafo sa me ni o se oba afofo na me se Nasara coordinator equity carry mo tia no TMC for mpanimfo so tia no ifiri hodwom company for company for na say hwan mo no oh me company for say wa wo hu
the power that be. Meaning so on one kasa ye penny. Inti as structure for chief executive officer for the party no. Why be you? So ushoma can position it there. Kasebe president to krane ba party asema ka Euro Akudia was so pa. But her president is president. Anti president etiano. Or every power. I will beat my bibia directly or indirectly. Beat my the president etiano. Oh, main case president etiano, but me say her bibia tiano, me the sana maker. When you record is in team na di and now upon pam ten and cow sister station say and you may be a party for you because ye no pound chow. So na say pen mo a wotina fi man crawing and can carry for a can home be. So move for my barn and temu and now mu ye declaration in no mutu maswa. And Casadi win a mau. She say a dimuma aquafan sem bibre ama a TSC even polling station. Obo was mempi say me kwa ha ibi me free abom ibi me free ha sani ma wi na free ne party ne ba mu da ban untimi nkyere wadwene yen so ene agitum say democracy yen ye de baaye me na no say democracy ne say yen pa ne de baaye o but na de obi kye na adwene kura say me wo ana bia na aya asem don enti party no mpanifo no emra no mo hyehyɛ ye no enyo so mo hyehyɛ no kwa wo omu adasene bibia sipen eno mu gina so hyehyɛ mra sɛ yɛ mpɛsɛ bibesi biem kompanifo se de wo hu no ompa hu no biem ana sɛ itimedwene so saa de we sɛ ne ekeka kɔ no ya amfa yɛ nansi fuma anhyɛ mra nto ho a de de bewie ni ɛne yɛ ne akɔ hyehyɛ mra ba mra ne ahyehyɛ na akora ne yɛnsa ni so yɛ bu mra no so bebre ɛna declaration upon declaration meanwhile MP se wa Ashanti region aye din ma Asante man puntu okofom eno de wonte MP bi anka ne mu hwehwe animu se mi wo we ho ne abaage no so hia regional executives hwehwe animu ne abaage wo so menwhy ye ye flag bearer ni wie ana nya candidate ni wie a ye beba fom enra na Central Market for your press conference e bi kransi da kane no ye tihwe a na ado dankwa be kumase a Central Market for ma obi ma wo musika wo omu ane gigi sika han solo kudi ntoma sese fom na party no kra ye kwa na ye party for ne abamobu omu na emma yesunsumu eba ti se nese omu ye press conference ka bibi tia ye party a ne se ne ma wo ho se hwedie ye ntimi mu ye ni so obenya flag bearer no all right but uti anyi ya na 8 na ye da ye twa pia we ne ntimi ambreki wa mreki so ne se adwuma wo ye mafia wo boy ye yi nkrofo free polling station tutu MPs bi no emfa so bi ama so so eti enkabom ne de ebeba ejina November 4th empanimfo nya nhihye yeye because me gidip sese bibia ko finchima menyi ne si ewura na nko obesi fom yo. All right, way free. Boateng Emmanuel. Say, please, I am Emmanuel Boateng Patrapa. Tell NPP people no can